Daki hajar ngot kit khot jang seng KSU West Jantahil District mentang sing ka arp South Tarik unailar arajar arpulai kila hiar kasnang lapangap kabutana po khaput bar ka karbi anglong kiding hiar jing kit khot ka KSU chikate ka jaka kalman khangla de ka jing thumu jang ki pai karbi man penjulor ka jing thung jing tap jing ki pai ba ki basong ki basa agate kasnong hari ka jing kan ar ka blaslam lan poino ki pulit mekhlia ba asam tem yang de ka jing kan ar jang ki namar bladan ki pulit mekhlia ba asam ki ba penjam yang de ka jing kan ar ka kit khot ka KSU kilan phaino sela ka jing kasnong Hani matan janmi palayo jing tip ka KSU kale thu ba radon ka jingwan turbiang jing ki pai karbi ha ka bagla janat na phang ji thung jing tip ba dan ru ka khobor palayo le thu ba dan ko jing thangyeng ha ka te ka than naglang ki khot ka KSU kala hiar bang chete ka jaka pat ka lu mentam pat yo khobor ei ka balaja ha ka te ka snong West Jantahil District. Kanai daw iwan ini wo kami wo kaniman ko kohok. Ada kanong kanti yung itaw. Hagani ka tao ini. Wonto kani ka tao man ko district area na dito ka tao yung hadia wo karbi wani kinong samsong ini. Daw ko I wagi wahay ko siya na do man kwa. Ka district area na ka tao ko man ka tao border to man ga hada wo ite yung paso. Batkam jo na sa West Jantahil District. Tanay daw iwan ini wo kami wo kaniman ko kohok. Lade kanong kanti kiyong ikaw nong sangsunong. Hagani ka tao hini. Wonto gani ka tao man ko district area lade ganito ka tao yung hadia wo karbi wo iginong sangsunong hini. Siya to I wagi wahay ko siya na do man kwa. Ka district area lade ka tao ko man ka tao border to man ko hada wo ite umaso. Batkam jo le cedo cete sa khang khatwi andrei nagaliang yong ikam ka dor bat sunong ini penpau ibu ganito ko hok yong I nei tai daw ka jingwan yong I ini wani na menta Ngina kaliang KSU West Jantahil District unit benta kasngi halor ke jingyo jing tip jongi ba nakaliang kinegi bru karbi kilatmo banwan hagane ke jaka kabadai ke jaka jong kasnong lapangap banwan food biang ya kinegi ding kiba kasnong lapangap kayo nakabesen department bantung banri ban sumar yaki Kendrei nakaliang jongi lawan nakabenta banyada banyarap ya kini parado parasnam jongi kibasyem ya kini kaapon Henry endang ila poy hang ne nakaliang jong kini karbi kimsyem lawan Henry nakaliang jongi ni lalong ki balakre nakabenta lada kiwan ni kloy banyele wad dakano kono ko bentaru na benta banyada ya kidok isnam lajong te Henry marsin dephi ke jingthong ding nakaliang kini karbi nang tai siliang kilawan harangkat kini pulis asam kibat senran yaki nakabenta kiwan kumban penserai lane ban insol yangi kibadan sene siliang na benta kajing tongding jong ne kasnong lapangam nakaliang jongi ngidap da kajing bitar kabakraw ba kane kajing le jongki kalong kabapin bitar hudu kata-kata namar ngingiwan hangne nakabenta bantung yaki ding na benta ban yarap ya kasnong lapangam Henry maki pade kile penban de kam kiba umyahap setia bat kiba kumba kile da kita kikam kiba insol yangi tena kaliang jongi imaham juro namar ngiyo jingtip bana kaliang kane ke karbi student association kiwan menekine ban penting pensmek ya kidok kisnam jongi kibadon nakine kisnong lapangap bat kumju ya kine kisnong jongi badon nakaput bat ngi iru hagi social media ba presiden jongki uang ba unsa ka penkela Manipur ya kane ka kaput barok away lada ka sorkat jilla jongi ka bakla ban sim ya karai te nakaliang ka KSU hi ka kruwa ka basyay ngi kren syay sya KSE hi barok away bat sigi karbi ba ngilong gi balakloy ban gi pidang soba ya ka jing sedang jong pi ban kren ban pensiet
lane ban pen kala Manipur ya ke jaka ke jongi hendrai sedang mapi ngi kloi ban pen kut mangi kan mau wat berngem tengka ketien ngi lawan hang ne mentakas ngi ban yo iya ke dur khamat ke jong pi lada pinot menawan challenge ngi kloi ban yap lawat lada kas nam jongi kan play madan ru ngi kloi ban ai tang nang menta ban im ban ne upur usam kidok kisnam ki jongi nak kalian kesengi ngi berngem jur banang nai sakaman nai ka penting nai ka pensebeng lada mapi pi ilai si ilai kumne kan mau bekidok kisnam jong pi ru kidon haki jaka ki jongi haki jela ki jongi yo la se kata kat makan wan yo ba pimla ban bakli ya la ki jong kidok kisnam ki jong pi ka kruwa ka basai nak kalian keseng ngindom ino konsuet ya kidok kisnam jongi habarok ka than kaput na benta ban yada yaki kene ka dei ka kruwa nak kalian ka KSU West Gentil District ban ya KSU hi barok koi nak kalian keseng hi masinwan meneh hang ne ngile i ba ka ege baje hang ne te nak kalian jongi ka senjam ka banangkong ngin sasyong ya ka isi ban perkhat kumno ban penbor ya ka sarkar ban penne ya ka syangsuk syangsang khamtam hang ne sinong la pangap ban ak than bodar hi barok koi te ngin airu dakapuar ya ka sarkar ban dakamla ban le kat kum ka puar ka mangilabu ngila ban sim ya giwai giwai senjam ki bateng e nak benta ka syangsuk syangsang jong gidok gisnam gi jong e ni yong ikam pesen hi i hawro usau dong sukun yong ga rikhasi yong i khamtam hagi than bordar i jolai senrani i prajo prasnam yong i muhuni uyap roi gi sa penyap gi hagi biduan gi jai brung laga nu phautuli gi mitsim boda doi sekaput sedok selang pi sedok chini ter khanduli mukro kadagam te ile snyawi wa de inis nam miye de cha miye cha de kmat cha de mesin upat iwa nang cha penyap tho ki prado prasnam yong i kaput kadagam te ine gisngi mario i jing petip no agustan umana presiden yong la pangap unit dong wa hagar filtrik nang wan ki karbi wan pen aurigi i chimkhia i wut i kini kam i permi i chipa yong i kat kiwa em sejan uyawan di sini te gwi khubor kwa u e ki karbi wa hampun chrayo re kete khubor e ki ha tiba yo chno yong phi bon ki khna khro bo ki wa chit ku nang chit ku nang wan ra gi hai kam ke chnong ka thau hi borok ko nang chap e kuble yo ga chnong kiam ma orang rap e jingklam i e kuble pegi pra record yong ga KSU awan ki sarkil ki unit go per ta e kuble gerpang le phi dong chong chnong woro ki udah penyo phi ga jing yetli yong phi te bentau yoda ye ga chnong ka thau yong phi te jile yong i kam ka seng riyo phi ro ni ki por udah debja khanduli ye emlang i wi dong khanduli